washirizi watukufu wa hema picha yanu ya Mfuadi uskaleuni riparsa Abdallah bin Ahmed sunti pia ngarimjuao mrumishi mzamani wa hera dungazija ikao ngimongoni no wandu wawanira dungazija ngimongoni no wandu wala tseda munyaho ani damu hao yatiha asababu ndira dungazija asabudi matangazo wanabdala uliho mtangazaji wahensinu mzamani amma horuha hazini hao dawe masha hao ya dhulumlo hama embabaza matangazo jijini ngazungulia hunu masiwanika mtangazaji wa hatu amla ubeidi hanza ulwawa ni mafujari kao hari uparwa chwa EB52 chwa EB53 chwa uliho dawe ngo hukumu na jeshi tudashin maraba menji mwana ma journaliste andu Mfuadi hamandi hali ukao ngonjua mjo sulutin sabiki nabe assalamu alaikum haukaya tsindo hikma inu haurongoza imashababi wa Komor nadani hangu no wadza hangu wababa hangu no warishili yao amasikiti fuone saya bukaya mtangazaji wa radungazija wa zamani ndo kweli eshekinu yambo kanai parihani haone ma journaliste waralo hitwa nakubaliano kaya izendongonga zinda uhabuzi zo kweli imakati ya Abdul Wahab sidubilwa ho radio hamakali mokao mitsidina yarongo shayarongolwa ni Abdallah Agwa ni Adasim Haju wakati wa Adasim Haju kama ministre de l'intérieur wa Abdul Wahab waja wafanya mission ho radio wakao utoza jabu ya serikali ya kaya ngwa hibenza midulo bala hao hazibo masihu lazima ikamdunge bala izo mwana mandungo zijuo mruji present ukanga mrumishi hao bazimana Abdallah shawandu warengele zinokaya ai wondo la Abdallah abale kwa sawa Abdallah Agwa kaskede yafanya mission de na Adasim Haju sidubilwa bala tiralwa hitwa ema nazaje namna yo hindi ndazila Abdallah Agwa na Adasim Haju wakao tomamana ne serikali ya kaya shenge bala wakawaja wauzisoka ewe Abdallah ndo sijua mama Abdallah bin Ahmed msida Abdallah Agwa mtujwe tijovuka au njajovuka shazila pia zote pia ziumba almoraditi shukurie ziyo na kati yao paske njafapuhu shawani difai wantoa tsendeti mundo unono hangu tireje esha tungeza lelo majana roha kula radio dazinu hizo bon zendongo kajaka honda normal ebena ya hangu ne mesha ya hangu tijihundu sitolwa o radio wangu tseke atibakisha mwanama Abdallah wanyasi ubeidi uskwajana hashemiza kabisa kana mwanzo ulawa ni wandu mafujari kao wapulwa ni mdu fulani ulihonda huo udhona mnaji maraba menji hamasikitifu kamsikiti hombani uyakaya mwanama ubeidi mtangazaji haina radio nguishumpio hende leo nguko hunu maudu hakahula osha hakahula yabo wewe twelewa mwanadamu wewe utsina mbabanu wazima yakanti ewe inge na tafsiri hindi yaloja mnampira wa sufi yabo yo matatamenji kaundo yafanyao ngonelewa mwanama halafu lelo harumo tafsiri mbabi izo kaundo ya zone sa harumo ila video yafanya kaya hadungwa ni B52 de hali yo hao ya nsina yake ni kayabo wandu muzendongozo zo kweli babda kusina yake ni kanza ulwa wa tawa rahansi na yake ni kaya kwanza ya ulwa parce que lelo twele wa kaya monti rien shida sine B52 yo ngari juao emalizia B52 yo leo tido yapangishiha ngonelewa shenu B52 kawe pangishiha ranzi hale yo ufai omji wa ikoni harumemba lezia hao yo fai eze daula parce que tuangala wakati wa kampani bandu weke mabunjili wajao nikamone B52 wahaja siwaona wewe la huja wafanya uparona waja wa wandu bala wo huja wa securize ele bunjilo lihisa amani B52 ware wa voti Komoriban harumaze voti zaza lizini dalibala ho mijini hula yewishe koni wajiri balbala hata sababu kade B52 yabo hiyo ya malezi alafu leo nsina yakinukaya wadungu beidi maluzini haruma karboneter ya zikumbini wamuwe ko beidi hawahiha haishape msuze amini
amtsauni kamba ndongo nzima bawe mtangazaji ubeidi hahundriha na trikoshamas ubeidi hahundriha na kiloti ubeidi hahundriha mahalani wa marunku hama marunku ya baridi masanze na fijo na hayasa leo maluzini ngowonwe womsirula maluzini leo yiwapapia mbili ubeidi hadungwa karibu netere ya zikumbi ni ya ulwaya ubeidi hajuha na telefoni akauji kamere ubeidi hakane hikima hiyo yemru ya lala yakaujuha homalaloni yajuhe na telefoni paske leo ajukana siri na shati yambo kana ila delera akaunti ndani yambo haundi hane telefoni kajawa ya ihansi sharanza unda na trikoshamasi na kiloti yabo haka halala kamru hadubilwa yulwaya mruji tapila le komiola hahe shai hajuha na telefoni akauji kamere hamba hadungwa hondani hahe maluzini sidena mnamwazishia Nikeli shaha sababu hindri sababu kaya de dossier ya FOBA yambwai fanyiwa ni waziri wa hizi habari za ndani mana mabdala waziri ama undashtaki kajela wabo waziri hamba undashtaki haripara swa tangazaji arihansima zaidi kangu ndashtaki de namna hiyo ayetimiza hadisi lelo waziri hamba undashtaki sibahi bala hamparani andari kama zaidi conference de presse ambangu rengo mazahidi mwishezo bedi ya handa amba ukaneka kwelingwa nzonde wafanya mashtaki endawa dimission ngonelewa monsi ubeidi leo bandu munga mjoka henu wakati yanzo ya pwe waziri wawezi habari za ndani sheo ngumpo sheo msiwa waziri dahi shade serikali aukangu jo ha tozo serikali ya ajabu katina mru wa serikali anzo mtoza ajabu atumtoza da ngonelewa alafu lelo bandu vanu mwanadamu hana hikma mwanadamu hana akili ese ndongo hizo zote pia ngela du mwanadamu zifanye hazi shale lori jirenge kaya ngasi wa action wafanya ndongo watino kama mwanadamu hafikiri ngonelewa parce que une fois wafanya zondongo za jomwiso ilade sawa nzo fikiri na bala abdala agwa ola wa heola amba ahe ya zavira ngonelewa bon ije haruma inu bandimu na rengeze ndongori venue huwa wa hayo ubeiji haruhana telefoni na trikoshamasi amba kwanza ulilwa maluzini Abdalla Agwelera nda yo kabajawa hiwavira mempa dakika Abdalla Agwa hashemeza haparale jeshi na mhubiru beidi bangwa nzu ya tolero ya hahe iho maluzini hoda honi hahe hamba maluzini yao Abdalla Agwa hamba maluzini hardi Abdalla Agwa hardi haja change wo yime wa hahe amba abala hula tida hula shahula dahunu itsandraya ewe bandini Abdalla Agwa hauna sokaya ubeidi haka ufilme tijihansam habiri huja haparisa gari lihimi uka ubeidi hamajine kawa nuwa levi wa mbokana mzo pashie ubeidi hapashia wa ngwenda wamba vanu rikawutsa habahuka umena se waziri wa hizi habari za ndani sidi haliyo ubeidi hasibonti harambio he yale jiva la nsujini odi hale mwana nyasa Abdalla Agwa ya kaurongo bandhim mwanadamu ya baliwani gari lendao ubeidi ya jivuriza bonsi ubeidi kajahundri hana trasi ukaya hapuhaye zivuhu hapuhe magunguno wakajitoa ho garini wandu wa ukweli bo bandhim wewe ngo hakikisho kazanongozo zo kweli ya mwanadamu ya bahizwa garini lendao yanzu ya jitapile ruhahe kashidi habo mlango abodu babo sila dimwike hundri hakaya hatafadiha tijao dekeli katina mbavanu vapu ule bandhim na watsaho mwana anzu yazalwa banu shemba binanzu na Abdalla ngo wabonga mwana anzu yazalwa alafu hasatimizi ngabo maana yanzu yazalwa ngabo maana yanzu yazalwa ngonelewa emba binanzu nambe bandu haureje narikubaliano kaya vanu ya hukainde daula ya hatu shawadu wa jumba hatu odu wa dada hatu odu na nyasi ngonelewa unumda ukawo sautsengwa amtsamba baina ya hema na nyasi Abdalla Agwa akabala dena mwinyaka guverneri Abdalla Agwa hamsabote hata kaja paro hunda mduri ambukana sijabu ebala mwinyika jakana fami mwinyika jakana na shohaha niko yajua wenda wa muwa Abdalla shamwinyi tanki ukaya haruni odhama na hako makinisha wana na shohaha eleo waziri kiki katsina wananya
katina na shohana gaina kwa tina wanzani baona hikma ya kiki emalezianu ka jahanani amtwanzani huni kenzima wakati waheze voti za merizinu kikialo hunu atingo pulwa ni fata huno ihansiwa no wanyawe na hiki kihambiwa ndo ahukaye mru njomwishia ukaya hajibu ngonelewa haulapiza mru bahida mina yeye karamba karende aborimana na mimi ntsina malezi njalelwa na malezi mai yabo ntsina ujwani mleleni nai ujojibu yabo ngamjomana da minaye mimi leo njakauja jibu ubeidi njakauja jibu Abdalla Agwa shati kawona ndongozi biraunai mana maandhimo nione sokaya zindongozinu sijawu ingo paro tangaza jamanda waende namnachi wananyuha tangazaji bayengwa kuti mtangazaji abasa amango waninkando kitangazaji ngo waparo weke namnaje hamwiso ilijo zima matangazo yatu mimi mwanama Andrew Mfuad hauparo watangazaji amanda amijizo wahamba ukayabengwa leo nsi mtangazaji Shabanu amanzonu hambe bwanzi mukaya vanungapo hikma ya mtangazaji garjo hamba wo journalist ngabo o animateur sidina mnayo lekeliyo bahi unukomori wo washashi ojohunda waili wararu wane ode ma journalist shasira dunga yabo si wandu hindi si animateur amtsorenga radio sirongo watsamba mtangazaji mimi nzamba obo Abdalla ngori hanu kwa sisi watangazaji njamba ukana wewe kujubabu samndu mathalani wewe ujobabu samndu shara kutine diploma ya wonesoka we mtangazaji paske zin diploma babla kasina mahaminjara mwe hazinu lala njaharaya kasina mahaminji shaketsone soka we mtangazaji amanzo unonese eshepande watoli woka we mtangazaji sempi yangu nikao sempioshe kao cha taifa cha matangazo ngwari ruhusu ambasi watangazaji wangu Mfuadi husomanda utangazaji huu dami tisumia dans la visite de la rue exactement wanulewo mi chanteur ekaleo mi Abdalla wakati ya waka mfano au naka humjini mzee wa hangu sika urenga micro ne heza ne fanya animation leo bona jana hunde batina jarado gazija aba mtojo kazanda buka mi journalist beho mwiso ya usiwa waho wa mwiso wana Abdalla usuye zambishi hao wasiwa wangu wa mwiso bo mwana mambo hauboshele ya marahada wananyasi wa hebe 52 ngamuhanyiso msiba unu daminao amuhanyiso msiba unu heza hunde waziri wa hatu zetu abiambi ya kazi wao zonozo kazifana nae ngamuhanyiso msiba unu damine parti orange au wambia ukana au makinifu au kayazi nundongo kaungizo na mwinyizo ukao yena akli yena diswara yojueho yendao yojue sho yanzao yojue sho aronsiyo haureje ukayemana na mbamhani somsiba unu hangu da mine besenkando ya ho ananyasi wekoni deze tobiambi ukao wakazi wazonozo kazifana nao amrudini wapate umakinifu kaya umwendo ya ladhimu wende watsahubeidi ekangwa jokwenda wa msahe shana wende mpole haukaya wandu wampole kwa juhamba dafu wahe waziri wahe habari za ndani izoti twabia ukao zofana naye shalelo ngamwombe Mwenyezi